Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Puan Insinyur Nur Amalina Muhammad Fadluah Eng, penceramah jemputan kita pada hari ini. Yang dihormati, Teknologis Azlina Muhammad Maidin, pensyarah sumber kursus CSC 128. Yang dihormati, Puan Azrina Suhaimi, pensyarah bertanggungjawab bagi kursus CSC 128. Seterusnya barisan pensyarah, rakan-rakan pelajar serta hadirin dan hadirat sekalian. Saya Hazimah binti Abdul Syukur, pelajar semester 2 dari program Diploma Kejuruteraan Awam UiTM Kampus Pasir Gudang selaku moderator bagi program pada hari ini, ingin mengucapkan selamat datang ke webinar From Code to Construction, Problem Solving in Civil Engineering. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muammar bin Suhaimi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi menerima segala kepujian. Curilah rahmat dan rahimu ke atas webinar CSC 128 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan webinar kami pada petang ini. Dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaik tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muammar di atas bacaan doa sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, webinar ini merupakan inisiatif pensyarah kursus CSC 128 sebagai platform perkongsian kepakaran industri kepada para pelajar. Webinar ini mengasaskan penyertaan pelajar dari UiTM Kampus Pasir Gudang dan UiTM Cawangan Pulau Pinang. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang bagaimana kemahiran penyelesaian masalah dan pengaturcaraan dapat diaplikasikan dalam bidang kejuruteraan, khususnya dalam konteks dunia pekerjaan sebenar. Sebagai kata-kata aluan, dijemput Teknologis Azlina Muhammad Maidin selaku pensyarah sumber khusus CSC 128 untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, terima kasih pengerusi majlis, Cik Hazimah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera and good day to everyone. Okey. Yang berusaha Puan Azrina dan nak tengok list nama kejap. Okey, yang berusaha Puan Azrina dan terima kasih kepada IR Nur Amalina yang menjadi penceramah kita pada petang ini dan para pensyarah yang mengajar CSC 128 serta pelajar-pelajar CSC 128 yang dikasihi dari kampus Permatan Pauh dan juga kampus Pasir Gudang. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita bersama-sama dapat menyertai webinar From Code to Construction, Problem Solving in Engineering pada hari ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
Dan ucapan terima kasih kepada penceramah kita kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu serta pengalaman beliau bersama para pelajar kita. Dan saya difahamkan penceramah merupakan alumni daripada kampus Pasir Gudang. Terima kasih IR kerana sanggup bersama-sama kami. Tidak dilupakan juga kepada jawatan kuasa penganjur dan semua pelajar yang memberikan komitmen bagi menjayakan program pada petang ini. Diharapkan melalui sesi perkongsian ataupun webinar pada kali ini, para pelajar dapat memperolehi ilmu, inspirasi dan juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai aplikasi penyelesaian masalah iaitu programming dalam bidang masing-masing terutamanya kejuruteraan, termasuklah kejuruteraan civil engineering dan juga mechanical, agar pemahaman ini dapat membantu mereka dalam pembinaan teknologi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan secara efektif dalam industri. Akhir kata, saya berharap agar webinar ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar kita dan menjadi platform yang bermakna dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran profesional masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada teknologis Azlina Muhammad Maidin atas ucapan aluan sebentar tadi. Hadirin sekalian, pada hari ini kita amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama mendengar perkongsian ilmu daripada penceramah jemputan kita yang berpengalaman dalam bidang kejuruteraan awam dan struktur. Sebelum kita menjemput penceramah kita, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata beliau. Penceramah kita merupakan graduan diploma dan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam serta memiliki sarjana sains dalam kejuruteraan struktur daripada Universiti Teknologi Mara UiTM. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang kejuruteraan awam dan struktur serta mahir menggunakan pelbagai perisian kejuruteraan seperti STAAD Pro, SAP 2000 dan Tekla Structural Designer dalam menghasilkan reka bentuk struktur yang memenuhi piawaian antarabangsa. Selain itu, beliau juga aktif dalam program antarabangsa dan kegiatan kesukarelawanan. Beliau turut menerima beasiswa daripada Putrajaya Perdana Berhad dan tajaan daripada Lembaga Urus Air Selangor sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan akademik dan potensi profesional beliau. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan Insinyur Nur Amalina Muhammad Fadluah Eng untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hazimah dan terima kasih juga Barisan Pensyarah Madam Azrina yang datang kontak saya. Terima kasih juga TS Azlina untuk kata-kata semangat pada student juga tadi. Saya rasa it's a very good speech. Saya nampak juga ada lecturer lain, Dr. Azian. Okay, terima kasih untuk jemputan dan selamat petang ya. Pelajar-pelajar, saya tahu baru lepas solat Jumaat, mungkin timing pun macam best pula ya tidur. Kita dekat KL sekarang tengah hujan lebat dan dengan ada kawasan-kawasan yang tengah banjir sekarang ni. Jadi dengan news yang saya rasa mungkin pelajar boleh nampak dalam social media, boleh dah nampak ada banyak masalah. Dan benda ni sepatutnya untuk pelajar engineering sendiri, perkara pertama yang spark dalam otak sepatutnya adalah kenapa? Kenapa boleh banjir? Okey. Dan jawapan kepada kenapa tu ada tak dalam otak, dalam minda pelajar tu sendiri? So benda tu simpan dulu soalan tu untuk diri sendiri. Cuba cari jawapan tu sepanjang pelajaran kamu di dalam diploma sampai habis degree dan sampai kerja. Tengok ada tak jawapan awak waktu time diploma dulu? IR Amalina pernah tanya soalan ni, time kerja ada tak solve benda tu? And in between your thinking process,
you start to think like, betul tak cara saya berfikir macam ni? Does it works to solve other problems? Jadi benda-benda ini sebelum kita masuk presentation saya hari ini, saya mengharapkan sesi hari ini adalah two-way session. Saya akan cuba tanya soalan kepada students dan jangan takut untuk jawab, jangan takut untuk memberi apa-apa benda je yang terfikir dalam minda anda, beritahu je dan hopefully perkongsian saya hari ini bermanfaat untuk semua. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan sharing session saya. Okay, a little bit about me, about myself. So after habis diploma, saya masuk degree macam Hazimah explain tadi di UiTM Shah Alam. Dan after that keluar bekerja. Jadi bila saya first company yang saya masuk waktu tu sebenarnya tempat saya buat intern iaitu Perunding Azman. Perunding Azman banyak buat tentang flood mitigations. Dan after that sepatutnya saya kena berkhidmat dengan Putrajaya Perdana Berhad, tetapi waktu tu tak ada kekosongan pekerjaan, jadi saya keluar untuk mencari pekerjaan dan first company yang saya join adalah Perunding KCT sebagai civil engineer ataupun dikenali sebagai perunding lah. Jadi apa yang kita buat waktu tu adalah kita banyak design untuk civil. Apa benda yang ada dalam civil engineering ni. Kalau pelajar-pelajar civil mungkin dia akan start fikir structure sahaja. Biasanya student akan fikir structure je sebab time belajar banyak buat structural design. Tapi sebenarnya civil banyak involved dengan road and drainage design, sewerage design, water reticulation design, cut and fill earthwork, platform, semua tu. Dan semua design ni kita akan terlibat dengan local authorities. Biasa yang kita dengar PBKL, Jabatan Pengairan Saliran, Air Selangor, IWK. So ini semua ada kaitan dengan dunia engineering dan juga construction. So lepas saya masuk KCT, saya pindah ke Kemas Pakat. Sama juga saya membuat civil dan struktur. So time tu saya dah start untuk sambung master sambil belajar sambil kerja. So kelas malam, kita kerja pagi. Jadi sebagai engineer, cara untuk membahagikan masa tu adalah satu pakaran juga. Untuk engineer ni memang kena pandai bahagikan masa. Sebab benda tu adalah salah satu, kalau orang kata benda tu logical thinking adalah kita sehari ada 24 jam. Jadi kita kena tidur berapa jam, kita kerja berapa jam, yang selebihnya kita study dan buat benda-benda yang lain lah. So susun masa kita boleh sambung master dan Alhamdulillah dah habis master. Dan saya selepas 5 ke 6 tahun berada di Perunding, saya start terfikir saya nak tengok dunia construction. Sebab waktu kita berada di dalam Perunding, kita banyak buat design on paper. Kita bukannya tiap-tiap hari berada di site untuk tengok, untuk melihat betul-betul masalah yang diorang jumpa waktu kat site. Kadang-kadang whatever is on paper mungkin terlalu cantik on paper, tapi dekat site banyak masalah yang diorang tak boleh solve. Jadi saya start to join Shimizu Corporation sebagai planning engineer. Tapi planning engineer ni bukanlah macam biasa orang ingatkan scheduler buat schedule sahaja. Tapi planning engineer adalah engineer yang perlu berfikir macam mana nak start kerja tu. Katakan kalau kita nak buat jalan, macam mana nak susun manpower, bila nak kena start, apakah keadaan di sekeliling. So benda tu engineer kena peka. Kena peka means kena tahu
apakah situasi kawasan tu? Kawasan tu kat mana? Senang nak masuk ke tidak? So benda tu engineer memang kena fikir, kena peka. Jadi kalau tengok daripada drawing ni pun boleh tengok belakang ni kita ada models di mana Shimizu Corporation pun banyak involved dengan BIM models, which is kita banyak buat 3D modeling. Selain daripada on paper design, kita banyak tengok dalam 3D juga sebab kita nak tengok ada tak clashing dengan trades engineering yang lain. So bila kita kata engineering, kita ada selain daripada civil engineering, kita ada juga mechanical engineering, electrical engineering, chemical engineering. Tapi of course untuk construction banyak akan relate kepada mechanical and electrical services. Jadi dalam meeting room ni sebenarnya saya tengah meeting dengan IB subcontractors. Jadi kena banyak melakukan perbincangan, meeting dan juga coordinations supaya kita nak align apa yang kita buat. Okay, next saya nak explain sebenarnya civil engineer ni buat apa ya tiap-tiap hari. Apa yang saya explain tadi tu sebenarnya just a 10% of what I'm doing. And untuk scope civil engineers ni sebenarnya dia ada banyak lagi. Kita boleh mulakan dengan di mana kita tinggal sekarang ni. Kalau korang students boleh bayangkan, kita tinggal di dalam sebuah rumah. Dalam rumah ada komponen apa? Macam mana air dari pipe tu boleh datang sampai awak boleh pakai? Macam mana awak boleh duduk dalam sebuah rumah yang selesa, meaning ventilations, dan macam mana struktur itu semua dibina. Lepas tu toilet punya wastage pergi mana, dan rumah tu dibina atas tanah yang macam mana. Semua benda ni ada berkaitan dengan civil engineer. Tapi tak kerasa macam banyaknya benda nak kena fikir, macam mana nak susun satu-satu ni, takkan nak kena buat semua benda. That's why kenapa kita ada tata cara. Apa-apa yang engineer kena buat, kita kena follow codes. Kita ada local authority punya guidelines, kita ada best practices. Sebab apa-apa yang kita dah pakai sekarang, kita dah duduk dalam rumah yang selesa sebab kita dah ada lesson learned, kita dah ada best practices, local authority pun dah dapat semua mungkin complaints, kata okay this is the best design ni, walaupun on paper dah kata pass, tapi bila keluar ada tak ada masalah-masalah lain. Longkang, kenapa kita buat longkang terbuka? Kenapa kita tak buat longkang yang tertutup? Kenapa, which one is better? Why? So benda-benda ni, okay, dah start terfikir kan kenapa. So, banyak sangat benda. Takkanlah satu orang engineer dalam consulting firm tu kena buat semua benda. No, jawapannya tidak. So, dalam dunia pekerjaan yang sebenar, dalam construction world, kita sebenarnya civil engineer boleh masuk dalam pelbagai bidang. Kita ada sama ada nak masuk developer, kita nak masuk consulting firm macam experience saya beberapa tahun lepas, ataupun local authority, ataupun you want to join contractor. Which one that you are most interested to? Okay, first kita kena tengok dulu apa trades ni semua buat. Developer ni buat apa Kalau civil engineer duduk dalam developer, dia buat apa? Kalau civil engineer dia duduk dalam consulting firm, dia buat apa? Local authority pula dia buat apa? So, untuk developer, biasanya kita boleh tahu dalam Malaysia ni ada a few common developers yang mungkin semua orang kenal. Ada tak sesiapa boleh namakan a few? Mungkin Muhammad Adri. Boleh tak namakan satu developer yang kamu tahu? Muhammad Adri? Muhammad Adri tak ada.
Okey, Ahmad Suhaimi lah tadi kan baca doa Ada tak developer yang kamu kenal ataupun taman, kamu tinggal di taman mana Nama ke? nama syarikat lah. Ya betul, developer yang kamu kenal. Petronas. Petronas, okay. KLCC Development, yes betul, boleh juga. Okay, terima kasih ya. Okay, dalam Malaysia banyak developer ni. Sebenarnya ada Sam Dabi, Tropicana, SP Setia. So, kamu lalu mana-mana tu, nama terpampang besar, Hillcrest, itu adalah developer. So, developer ni, dia ada tanah. Contohnya PKNS, dia ada banyak tanah. Bila ada tanah ni, dia nak start fikir, nak bina sesuatu lah. Dia kena cari orang. Dia kena cari siapa dulu? First of all, developer, dia kena cari architect sebab dia kena start dengan feasibility study, pre-development. Okay. Lepas tu architect dah start, okay, dah ada sekian-sekian tanah, nak developer kata, okay, nak buat development shopping complex lah, nak buat TRX ke apa ke contohlah kan. Okay, tanah sebesar ni, harga semasa, nilai semasa tanah tu berapa? Adakah dengan buat bangunan setinggi ni, dia dapat pulangan modal? Okay, that's just a question. Okay, tu feasibility study, pre-development. Lepas tu, dia kena start, selepas arkitek dah start konsep, okay, nak buat 30 tingkat ke 10 tingkat ke, setiap layout plan tu, dia dah bagi konsep. Tapi, siapa yang nak bagi input? Mana tempat nak letak structure, mana nak letak aircon, mana nak letak lift, wall tu nak berapa tebal. So, siapa yang nak kena bagi input? Lagi sekali, developer kena cari civil engineer, consulting firm. Kena cari mechanical engineer punya consulting firm. Dia kena cari quantity surveyor untuk tolong kira ukur bahan, untuk kira sama ada benda ni semua ada within their budget ataupun tidak. So, land, diorang ni akan jadikan sebagai land owner lah. Jadi, kalau kamu nak bekerja dalam developer, bagi saya lah, kamu kena ada knowledge dah tentang design punya background, berkaitan dengan perihal hartanah, macam mana nak deal dengan local authority. Itu kerja-kerja developer. Okay, next kita akan pergi kepada consultant. So, consulting firm ni ada banyak jenis consulting firm. Dia yang paling biasa kita dengar dalam Malaysia ni memang akan buat yang, kalau CNS consulting firm, dia akan buat yang secara which is dia akan design civil, macam tadi saya kata, water reticulation, civil reticulation, road and drainage, dan juga struktur lah kiranya. Tapi ada company yang both pun dia ada buat ataupun dia hanya buat struktur sahaja. Lepas tu kita ada MEP engineers punya consulting firm, di mana dia akan design lah segala sistem aircon system, sanitary piping system, internal plumbing system. So ni semua consulting firm yang akan menjalankan tanggungjawab. Jadi selain daripada menjalankan tanggungjawab sebagai designer, mereka juga mengambil tanggungjawab untuk memastikan design tu mengikut local authority dan juga spesifikasi yang dah telah ditetapkan oleh klien. Jadi di mana once dia dah chalk, dia dah sign, okay, dia bertanggungjawab. Apa pun masalah, dia akan datang balik kepada engineer tu. So kita panggil submitting person ataupun professional engineers lah. Jadi dia kena producekan technical documents macam drawings, lepas tu calculation reports. So dokumen-dokumen ni semua sangat penting. Jadi proses untuk nak sediakan dokumen tu macam mana? Okay, kita fikir balik macam mana. How you want to do this, a lot of things. Jadi kita sebagai manusia biasa, there are a lot of things that we need to do every day. Dan kita pun bukannya Tuhan, kita buat sekali terus jadi. No. Then we have that process. Apakah proses tu? Okay, simpan dulu soalan tu. Kita nantikan jawapannya kemudian. So after
kita ada consulting firm, kita pun ada local authority. Okay, apa local authority buat? Dia akan review apa yang consulting firm tadi submit. So kan engineer tadi dah submit, dia dah kira okay jalan ni kena besar ni, longkang ni kena besar ni. Local authority akan bertindak macam okay lecturer lah, semak lah. Okay betul tak saiz ni ikut, saiz ni pas ke tak, ada ikut tak guidelines. Lepas tu local authority pun kena pergi inspect apa yang telah dibina dekat site dan enforcement. Sebab selepas kita dah bina longkang, especially yang external daripada kita punya lot, kita akan hand over dekat majlis. Jadi kalau korang tengoklah keluar je daripada UiTM Pasir Gudang tu, okay, longkang, jalan, lampu, semua tu under which local authority? Okay, siapa boleh jawab apakah nama majlis untuk kawasan Pasir Gudang? Rasanya soalan ni tak susah kot. Nur Balkis, boleh beritahu tak? Nur Balkis dari UiTM Pasir Gudang ke dari UiTM Pening? Nur Balkis ada? Okay, Nur Balkis tak ada. Pelajar-pelajar kalau boleh bagilah respon ya. Kita nak dua hala. Sian, I ada tunggu jawapan dari awak. Tak apa, benda ni okay, saya untuk pelajar-pelajar ya, saya memberi tips untuk cara belajar juga sebenarnya ya, sebab saya faham engineering ni untuk certain students tak mudah. Dan kita nak fahamkan apa yang kita belajar dari kelas tu pun tak mudah. Untuk saya sendiri, cara saya banyak observe sekeliling. Setiap kali saya keluar, saya tengok. Bila ada construction, saya lalu construction site, saya tengok papan tanda, kita peka. So kita tahu, okay dah ada company apa. Next time kalau kita nak cari internship, kita dah tahu, oh ada company ni sekian-sekian ni dekat dengan rumah kita. So kita dah aim company tu. So bukannya benda-benda tu je kita nak kena tengok. Okay, kita dah tengok ada certain column size, beam sizes, drainage sizes. Benda-benda ni kita kena banyak melihat, benda tu baru masuk dalam otak kita. Jadi benda ni tak akan terjadi dalam masa sehari. Okay, tapi tak apa. Macam saya mention tadi, local authority ada macam-macam jenis. Kalau dekat Selangor kita ada air Selangor. Kalau kat Pahang kita ada pipe pengurusan air Pahang. Setiap negeri tu ada different local authority yang akan jagalah semua benda-benda tu. So last but not least, kita ada contractor. So contractor ni kena ikut apa yang consultant dah bagi, drawings yang nak kena bina, what kind of size, what kind of specs, concrete grade tu nak ikut macam mana. Jadi dan quality control, sebab kita bila consulting engineer ada dekat office, kita tak boleh tengok apa yang terjadi dekat site. Jadinya ada cloud offer, kita kena ada resident engineer untuk check semua benda-benda tu lah. Jadi contractor kena tahu method. So benda-benda ni how to do. So semua ni memang kerja engineer. Tiap hari kena fikir macam mana nak buat benda ni. Benda tu rasa macam susah, tapi benda tu adalah sesuatu yang menarik. Okay, next. Sesuatu benda yang saya nak highlight juga, benda yang sangat penting dalam construction adalah integrated project performance. Biasa kalau kamu dah masuk semester 5 ataupun 6, kamu akan ambil subjek project management. Saya percaya untuk mechanical engineering pun ada, electrical engineering pun mungkin tak sentuh banyak, tapi yang akan berkaitan dengan site, kita akan start to aware. Dalam construction industry, apa yang paling penting selain daripada input engineers kita dah design sekian-sekian ni besar, oh everything looks good, tapi untuk klien apa yang penting juga adalah time. Sebab within that timeline, kita kena pastikan projek kita siap. Tapi kenapa mesti siap dalam that timeline?
sebab nilai hartanah tu dia ada naik turun. Jadi setiap wang yang klien dah spend tu dia nak kena dapat return within this years. So dia dah aim, okay, lagi 2 tahun benda ni kita akan start dapat return. Jadi time is very important. So selain daripada time, of course lah cost. Siapa nak buat projek yang tak ada capping, tak ada budget capping. Wah, banyaknya duit dia, asyik spend kan? Tak. Jadi klien mesti akan kata, okay, within this budget saya nak dapat benda yang bulan bintang, TikTok, benda yang sangat bagus. Waktu tu engineer dah pening, macam mana nak buat ni? That is cost, constraint, time, cost, next, quality. So biasa dulu orang akan control time, cost, quality. Selalu akan mention time, cost, quality. 3 benda ni. Tapi sekarang zaman sekarang ni bila kita dah talk about environment, dah start to come into the picture about sustainability. I'm not sure if diploma students dah start study subject sustainability ataupun tidak. Tapi sustainability adalah sangat penting sekarang ya. This is a future in the construction industry juga untuk sustainability sebab dah banyak standard ya. Dalam Malaysia pun kita dah start dah tengok, local authority dah start tengok, dia akan tanya berapa green points, lead points yang akan dapat. IBS points berapa, ada tak consider sekian ni. Jadi kalau supplier dia nak jual barang dia pun dia akan kata okay, if you use my products you get these points for IBS, Industrial Building System. Jadi sustainability sangat penting. Selain daripada sustainability pun kita dah banyak melihat ke arah safety. Jadi kalau pelajar-pelajar pun banyak baca news, ada kes-kes di mana parapet wall jatuh daripada bridge dekat flyover waktu during construction. So benda-benda tu dah come into picture during the management. Awal-awal lagi waktu sebelum klien nak tender project, dia akan kata to the team, consulting team, make sure you have already included the safety design dalam tu. Sebab bila kita nak comply to safety, kita kena ada semua alatan-alatan tu. Jadi benda ni semua dah kena start masukkan dalam BQ lah. Okay, next. Baru berapa slide tiba-tiba rasa banyak je lah masalah ni. Susah jadi engineer ni. Kalau student ingat time first time kalau dia tanya engineering ni apa sebenarnya? Engineer ni buat apa? Kita memang problem solver. Tu je nak kata, full stop, problem solver ya. Memang tiap-tiap hari banyak je masalah. Tapi again, I would like to highlight, this is very interesting if you do it the right way. You start with the right way so you don't feel like beratnya beban. That's why kenapa IR Amalina ada hari ni, sebab kita nak ajar cara yang betul. So student tak perlulah sakit-sakit kepala waktu lepas fresh grad keluar kerja, tak tahu, lost, I don't know how to do this sebab senior tak ajar. No, it's not like that. Time study, lecturer dah jemput, ramai orang industri untuk datang untuk bagi input kepada students. When you go out, how is the way, how is the correct way for you to start your work, to solve the problems. So okay, banyaknya masalah nak solve ni. Apa spec client ni? Apa design intent dia? Mana nak cari semua ni? Okay, untuk this kind of questions, setiap kali bila kita nak tender a project, untuk tender document, salah satu benda adalah specifications. Benda ni wajib dalam kontrak, untuk masukkan dalam kontrak document. Kedua, wajib kena ada drawings. So far, setakat ni saya tak pernah jumpa projek yang tak ada drawings.
dengan hand sketch pun lah boleh jadilah drawingsnya supaya kita tahu macam mana lah nak buat. Tapi the process of producing the drawings, okay, saya akan explain kemudian. Okay, how to construct? Okay, this is a problem as well. Macam mana nak construct? Macam nak tahu benda ni semua. Okay, how to construct? Student akan belajar juga time degree. Akan ada construction management punya subjek. Okay, dalam tu akan ada macam-macam jenis construction method di mana student akan belajar. This is the tips, one of the tips that I'm going to simpan semua nota time diploma. Sebab apa? Dalam diploma punya ataupun degree punya lecture notes, biasa lecturer akan beritahu where is the reference. Waktu tu lah nanti kali kalau kamu dah kerja, kamu akan tahu buku apa yang kamu nak cari untuk nak refer balik. So semua benda ni time di alam pekerjaan yang sebenar, buku-buku, nota diploma, nota degree, nota master, semua sangat membantu. Saya sendiri, I personally still keep all my notes, semua handouts, tak kisahlah hard copy ke soft copy ke, semua saya masih simpan. Okay, so what is the cost of budget? Waktu ni semua klien sendiri akan sentiasa bagi dia punya design criteria, apa thickness of structural elements so benda ni untuk structural element biasanya kita memang akan kena design lah. Tapi adakah kita sebagai fresh grad kita dah boleh terus tahu size apa yang nak kena pakai? No. Saya akan cakap no, because you will not know. Korang takkan ada terfikir, nak terus letak size beam 400 width lah ke 500 yang sesuai untuk bangunan sekian-sekian ni. That's why when I mentioned just now, bila kamu pergi mana-mana pun lah, pergi TRS ke KLCC ke dekat rumah kamu ke, start to look at the beam. Berapa size beam tu untuk rumah setingkat? Size apa yang sesuai? Benda tu jadi make it as your habits, benda tu put inside your mind. Okay, banyak lagi masalah, banyaknya ya. So, masalah nak diselesaikan. What is the existing condition of the soil and land? Jadi kalau ada yang masih ingat, tahun lepas ada case di Wang Semaju, ada satu development J13, dia ada masalah dengan foundation, which is the geotechnical designs, dia ada failure pada foundation dia. Tapi apa yang saya nak cuba highlightkan adalah the process of like how we design is usually we need to have the soil investigation report of the actual land. Okay, so macam mana kita boleh terfikir kita kena buat SI untuk setiap development tu, berapa banyak boreholes yang kita kena buat untuk setiap development tu. Jadi benda proses-proses ni kita kena start berfikir how. Okay, tak apa, simpan dulu soalan tu, nanti kita akan explain how we are going to do it and how to do the testing, what kind of testing need to be done. Usually soil investigation, meaning like tanah yang bangunan akan didirikan, apakah jenis tanah tu. Kita ada limestone, sandstone ataupun rock ke ataupun just silty sand. Benda ni next semester untuk civil engineering students, korang ada subjek geology and then korang ada subjek soil engineering. Benda-benda ni sangat menarik, tapi time saya belajar dulu untuk subjek soil engineering ni, for me I'm a little bit lost sebab benda bawah tanah kita tak nampak. Jadi kita nak fahamkan the formula tu pun kebanyakan masa ni untuk pelajar engineering, student ada masalah untuk memahami the formula sebab terlalu arithmetical, terlalu analytical. Jadi macam mana nak score is membuat latih to be ulang. Buat latih to be topical question, past year questions. Benda-benda ni sangat penting. Memang kita kena train diri sendiri. Tangan ni kena practice, tulis. So walaupun kau pun tak faham pun, tips yang sangat penting bagi saya, bila saya kata saya tak faham lah, I don't make it as an excuse for myself, tapi I'll change my mindset. I have to do the
practice every day. Setiap petang, okay, keluarkan soalan, buat 2-3 soalan, teruskan buat. Fahamkan step by steps. So, faham step by steps yang kita nak highlightkan sekarang ni, step by steps, you all need to know what is the next step you need to do. So same goes to the process when you start working in the industry. Tiap-tiap hari bila kita nak solve something, kita dah tahu what is the process. Kalau quality kat site tu tak bagus ataupun kita nampak ada sesuatu benda yang dah construct secara salah, bukannya kita pergi marah, kenapa salah buat? No, we have to find out the reason why. Kenapa diorang boleh salah buat? Did they follow the method statement? Did the method statement wrong? Ataupun did they receive the correct drawings to do? Ataupun does the drawings reflect correctly for them to construct? So, how to construct the building within the timelines? Benda ni pun penting, the process. The process tu, apakah dalam bangunan tu yang kita kena bina? Apa yang perlu kita start dulu? Foundations, lepas tu structural. After structural, binaan struktur tu dah bina, barulah masuk architectural. Barulah masuk MEP. So this process, one by one process, kita kena dapatkan semua input daripada different trades. Kita kena tanya, okay, subcon for architecturals, how many days do you think that you can complete these brick walls? I have my experience, meaning that I know, but you as a subcon, you as a specialist, you need to tell us correctly with the manpower that you have, how many days you can complete this stretch of brick works. So kita kena minta input from them. So ada trades coordinations, kita kena coordinate dengan mechanical engineers, kita kena coordinate dengan facade contractors, ID contractors. So banyak clashings yang kita kena cuba elakkan. Jadi benda-benda ni ada step by step process dia, which is saya dulu time diploma dah telah dikenalkan dengan common problem solving methods. Tadi pun saya ada tanya Cik Azimah kalau ada subjek ni, rasanya pun ada. Dengan method and tools yang dikenalkan ni, kita akan dapat membuka minda kita. Kita boleh think outside of the box. Sebab selain daripada membaca, melihat, otak kita tu tak dapat nak dapat input tu. Dan kalau ikut zaman sekarang lah, social media kan, kita ada TikToks, YouTube, even Instagram, ramai content creators yang ada juga membuat konten-konten berkaitan dengan civil engineering ataupun constructions. So dari sana tu, of course lah, boleh kita dapat input, tapi it is very limited. Jadi macam mana kita nak think outside of the box? Jadi kita ada a lot of methods, which is 5 whys. Tadi tu, I throw a lot of questions. Why, when and how. Actually kan, just a fun fact my bosses are Japanese. They like to ask question, why? Kenapa tak boleh buat macam ni? Kenapa? Even though we have already explained to them. Selagi kita tak prove to them technically and logically, sebab they may be from different trades, electrical trades, tapi diorang tak faham on the structural part. Then we tell them, no, we can't do this. They will be very mad. So, macam mana kita nak explain to them? That's why we come up with this kind of techniques. We have to show them, okay, diagrams, kita tunjuk kat SWOT analysis, kita akan tunjuk kat dia, kita explain secara, kita kupas. Kalau cara mudah kita kata kita kupas lah, kita kupas, beritahu dia, okay, benda ni tak boleh buat macam ni sebab akan terjadi macam ni. Jadi sebagai contohnya, kenapa kita tak boleh buat cantilever beam terlalu panjang, kita kena explain kat dia.
Sebab kalau cantilever beams during construction, kita kena ada scaffold. Kebetulan cantilever beams tu pula dekat tingkat 4. So kita kena beritahu benda this method is not the best. Kita tak boleh terus kata no. We can't do that. Kita tak boleh terus kata no to the bosses. So we have to explain to them why. Jadi kita kena cakap lah, okay, kalau kita buat cantilever beams, kita kena ada scaffold. Scaffold tu dari bawah, kita kena pasang sampai ke atas. Time consuming, cost consuming. So what is the best we can do for this? Selain daripada contoh kalau kita kata kita nak buat RC cantilever beams, bos akan tanya lah, kenapa kita tak propose steel structure je terus? Can we do that? Then as an engineer, as a planning engineer, kita akan explain, let me study first. Okay, so kita akan beritahu dia, dekat dia boleh ke tidak. Jadi selain pada 5 whys, kita ada fishbone diagrams, saya akan go through kemudian. Kita ada SWOT analysis. Saya rasa SWOT analysis is one of the best method di mana kita boleh tengok strength, weakness, kita boleh tunjuk. So boss akan nampak dia punya pro and cons, and then we have trial and error, and then kita ada best practices. Best practices usually came from local authority guidelines, erosion controls, macam mana kita nak buat the best practices. Okay, dalam guideline ni dia kata okay, just do this, kita kena ada sediment pond so that when we do construction, the rainwater will not straight away discharge to outside drains. So benda-benda ni semua kita dah ada best practices. And then working backwards. So we do have clients that they already equipped with the technical knowledge. So dia akan terus kata we want this. We want you to do this. So kita terus dah ada solution which is the clients already firm. I know I have this budget. I know this will work out. I just need you to do this. So kita from the answer, kita just work backwards lah. Kita dah tahu what is the solutions lah. Okay, and others more. Kita ada banyak sekarang ni. Even with AI pun sebenarnya kita dah boleh gunakan untuk solve problem. So 5 whys, saya ada bagi contoh dekat sini. Untuk nak mencari root cause contoh sekarang ni, kalau kita buat piling constructions, boss rasa why is the productivity is too slow, very slow. For Japanese contractors, usually they already have certain standards. One day, how many piles that can be construct? Kalau dia tak mencapai benda tu, dia akan start tanya why. So, takkanlah saya nak jawab, oh because the people are lazy. No, that is not acceptable. So other than that, why kita kena check. Mungkin kontraktor kita akan tanya juga subcon why you can't achieve this productivity. So dia akan bagi alasan, oh itu rosak, ini rosak, orang tu tak ada, equipment tak ada. So from these 5 whys kita akan check what is the root cause. Okay, bila kita nak buat piling construction, kita akan tak dapat productivity tu, subcon kata oh because the rig breakdown. Okay, rig dah breakdown, so what is the next thing that you want to do? So diorang nak baiki. Tapi bila benda tu keep repeating and repeating, so we feel that something wrong somewhere. Jadi kita akan help them to solve the problems. So kita akan tanya lah, okay, why the piling rig breakdown? It's because of the pump overheat. Kenapa pump tu overheat? Is it because the fluid level low? Is it yes or no? This is a yes or no questions. So if yes, okay, kenapa leak is not addressed? So do we have daily inspections? So benda ni ada tak inspection? If no, okay, then we start to do the daily inspection. Kalau yes, okay, that's good. Kalau tak ada, then we ask lah, why? Why don't you have the inspection? Why you skip the inspections? So untuk case ni, diorang dah ada, okay, dah tahu the root cause but dia tak inspect dulu sebelum dia start kerja. Okay, same goes to our work daily in our company. We do have a mini toolbox. Okay, after toolbox meeting ni where in construction site, semua orang kena orang kata perhimpunan pagi lah. Perhimpunan pagi di mana safety, have to remind to all the workers about safety, and
all the subcontractors have to explain to every workers what are the works that will be done today. So benda ni is a fixed daily routines for everyone. So untuk each subcontractor ataupun each company itu sendiri pun dia akan ada briefing. Okay, hari ni engineer A yang jaga subcon B akan buat kerja sekian-sekian ni. So mechanical engineer pun okay, catch up. Okay, this one dah buat bahagian ni, bilik lab dah akan buat flooring. Lepas buat flooring, who is the next trade that will come in? So semua dah aware lah. Jadi kenapa briefing is important, inspection is important. So 5 whys. Next kita ada fishbone diagram di mana kita ada cause and effect diagram. Dalam satu masalah tu, apa yang terlibat? So kita ada manpower, kita ada machine, ada material, ada method. So kita brainstorm, kita fikirlah apa masalah-masalah di sini. So this is cause and effect diagram. Next kita, okay, this is the example. Just want to show kenapa project tu delay. Jadi kita akan ada the data, the input. For the manpower kita ada people kan. Is it because shortage of skill and then low productivity? Kenapa low productivity? Is it about moral? Is it company tak bagi gaji tinggi ke? Then the methods, the process, kita kena check balik. Is it of the planning? And then the data, kita kena check KPI okay ke tak, cost control okay ke tak. So semua data-data ni kita akan simpan. So materials pun kita kena tahu juga kalau ada quality issues. So kenapa setiap company akan ada different department just to control this and this. So untuk machinery equipment, kalau ada breakdowns, adakah sebab shortage of machinery? So in this fishbone diagram is very important. And then whether, especially in Malaysia, kita tak boleh elak, kita memang akan deal with extreme weather. Jadi semua ni akan ada dalam fishbone diagram. So bila kita dah list out semua isu ni, kita akan try to solve one by one lah. Okay, other than fishbone analysis, kita pun ada SWOT analysis di mana kita akan look at the strength, weakness, opportunity and threats. So kita akan guna SWOT analysis when we have a lot of options. Kita ada option A untuk buat bangunan ni, kita boleh buat framing option A, kita boleh buat framing option B, kita boleh buat framing option C. Tapi mesti ada strength and weakness dia. Okay, mungkin kalau kita buat framing precast ni, material dia kita kena deliver from the yard which is jauh. Okay, is this the best options? So boss yang akan kena decide. So strength dia adalah apa? Okay, bila kita buat precast, okay, construction dekat site laju, we have less wet works. Ni lagi, kita boleh terus pasang precast macam Legos. Okay, so analysis boleh, can work it out. Jadi next, contohlah untuk saya bagi contoh untuk transitioning to BIM. As you all know, saya percaya student ada subjek, saya tak ingat lah, is a CAD punya subjek kena melukis. Tapi saya tak sure kalau sekarang dah start introduced to building information modeling where student akan diperkenalkan dengan software Revit, okay, di mana we do all the modelings. We have no longer straight away do the 2D CAD drawings. So kita akan buat modelings. Tapi in SWOT analysis ni sebab kita nak tunjuk kepada bosses of small companies whether it is worth it for you to spend the money untuk subscribe to this kind of software. So kalau kita pakai BIMS, what is the strength? Dekat sini dah ada, kita list out. And then what are the opportunities? Okay boss, kalau if you buy this software, you can tender more and more projects sebab governments pun dah banyak spend pakai BIMS. Tapi threats dia apa? Okay, kadang-kadang software ni seorang je boleh pakai dengan satu license. Lepas tu komputer kena pakai komputer yang high spec. So kita explain to boss, bila kita nak minta satu pada boss lah kan, kita kata boss, kita present to boss, okay dah, boss boleh consider kot untuk spend money to invest onto BIM. Okay, ini salah satu cara juga.
Next, we go, touch a little bit of how the basic logic helps to solve the engineering problems. Jadi tadi saya dah banyak explain tentang input, where civil engineers bila buat sesuatu, they don't work alone. They have to work with the architects, they have to work with the developers, local authorities, with the contractors, MEP engineers. So we need their inputs. And then along the way, there are process that you need to do, calculations lah, checking lah, reports and everything. So after that, we have the outputs. And from the outputs, we have to show to the clients or our bosses for them to select which one is the best. Then after that, kalau boss happy lah, then awak tak payah repeat lah. Kalau masih tak okay, then you will have the same process, repeat balik. And the whole process ni kita akan create a functions. Bila kita dah biasa bekerja dengan satu boss, kita dah tahu cara dia, okay, boss ni suka macam ni. When they ask a questions, kita bukan terus kata yes and no. Kita kena jawab cara, okay, let me check first, go back and do. Okay, and then you know this boss, dia suka at least 3 options. So you have already worked out 3 options sebelum present kat boss. Tapi ada yang boss, sebelum dia tanya, dia nak you are the person who make the decision first. So meaning you dah cantik-cantik, you dah tahu, you present terus the boss, kata I think this is the best. So you terus pergi to the selection process. You dah tak ada the repetitions. Okay, so contoh di sini, this is one of my real project. How do we translate from architectural design to structural framing? Bila consulting engineer start to involve in a project, first of all, yang paling penting adalah kita kena dapatkan survey plan from the surveyor. This is one, the first thing lah, input yang saya explain tadi. Kenapa kita kena ada survey plan? Kenapa kita kena ada survey drawing? Sebab kita tak tahu pun tanah dekat sana tu keadaan dia macam mana. Tanah tu bukan yang ada depan mata kita pun. Dan kita tak tahu pun tanah dekat tanah tu, okay, kat sini ada pokok besar, kat sini ada bukit kena potong. Sini ada existing pipe, sini ada existing water tank, sini ada existing building. Okay, semua benda ni kita kena address to the client that ada benda yang kita kena demolish, ada benda yang kita kena relocate. So sekian benda ni semua kita kena tahu. Sebelum kita present tu, kita kena tahu dululah, oh, lot kita besar ni, area besar ni, longkang kat luar yang kita nak discharge water dekat mana, di mana sewage manhole yang kita nak tap untuk discharge sewer. So first of all, kita kena ada survey plan. Second thing, we need to get the architectural drawing from the architect. Architect dah ada satu idea, sebab dia pun dah dapat konsep from the client. Okay, client kata dekat sini dia nak buat retail, dia nak buat kedai, 4 kedai ya. Dekat kedai ni tengah-tengah ni tak nak ada kolom tau. Dia dah akan siap-siap kata tak nak ada kolom. So kita dah take note. So first of all, bila kita dapat architect punya drawings, the next thing we have to do is we have to do framing. What we call as a framing is kita dah start, okay, these are the area which we will have the slab. Slab tu adalah lantai lah. Kalau bahasa kasar kita panggil lantai. So lantai tu dia ada thickness yang kita kena specify. Tapi thickness untuk slab tu kita boleh design berdasarkan column punya spacing. So in between of these columns, kita kena fikir kolom tu kita nak letak mana. Contoh disebabkan sini ada retail, sini tak nak, sini ada tak nak ada kolom, kita tak boleh lah letak kolom kat sini. Jadi kita dah susun elok-elok, sini beam, ada columns. Adakah
ketinggian aras tu mencukupi, boleh tak kita buat beam yang sangat dalam? Okey, kita siap-siaplah letak. Jadi ni baru framing tau. Kita tak tahu pun lagi size framing yang kita letak tu betul ke tak. Kita sketch dulu. Then after that, barulah kita masukkan dalam software. Contoh software Step Pro ke, Prota ke, Tekla Structure ke, kita masukkan semua sizing yang kita dah letak. Contoh kolom ni. 400 kali 800, kita masukkan software, kita run the software, and then barulah kita nampak benda tu pass ataupun fail. Tapi kalau fail, then we have to repeat again. Sebab kadang-kadang bila kita run analysis untuk sizing tu kata oh this one fail, then kita kena besarkan. Bila kita besarkan, kita tunjuk ke architect say no, you consume too many spaces, you consume too many of my space. I don't want this. I don't want this column here. You have to shift this column. So this process, you have to go back to the first input tu. Then you get again the input from the architect. Itu baru sampai architect punya proses, belum sampai dekat client proses. Waktu client tengok, oh no lah, architect, I don't think this is working. I don't want this retail to be here. I want this to be there. And then architect have to revise their drawings. Then again we go back to the input where architect have to give their drawings, their plan to us, civil engineer. And then at the same time, other than architects we input, we have to get the inputs from the mechanical engineers. So is there any pipings that you have to punch through my beams? Kena siap-siap dah consider benda tu sebab kita nak kena include in our design. Jadi after semua benda tu dah settle, barulah kita boleh come out with a proper structural punya drawing, and then we will give to QS untuk work out the cost. Jadi this is example of the framing where we put into the software. Ni kita masukkan dalam Prota. And then sebelah kanan ni adalah sistem di mana framing yang kita guna untuk residential ni kita pakai 1 or 2 way slab. And then kawasan ni biasa kan kalau kita pergi kondo ataupun apartment, kita akan ada tingkat 8 atau tingkat 10 semua services kan, swimming pool. Kadang-kadang kita ada nampak swimming pool yang ada kolom kat tengah-tengah. Kadang-kadang kita tengok swimming pool yang tak ada kolom kat tengah. Dan pernah tak terbayangkan kenapa dalam satu rumah tu kita nampak banyak je wall tapi tak banyak columns, sedangkan wall tu tak turun pun dekat common area ni. So how they do? They are actually using a transfer slab. Kalau nanti semua orang lalu kat tepi jalan kan, waktu driving lalu tepi jalan, cuba tengok bangunan. Lepas semua residential floor, akan ada nampak satu slab yang agak tebal, 1.6 or 2 meter. Itulah kita panggil transfer slab. Sebab wall tu duduk atas slab, and then lepas slab tu, dia turun tu, dia dah tak ada wall tu. Tiba-tiba jadi kolom balik. So how people do? They are using transfer slab. And then cuba tengok balik juga. Ada tak? Kita ada kolom, tengah-tengah tak ada beams pun. Jangan pakai sistem apa Cuba terfikir. Ataupun kadang-kadang kita pernah pergi UM dekat kawasan boleh nampak waffle slab. Akan nampak ada macam slab yang berpetak-petak tu. Nanti bisa kita fikir ni apa benda Okay, that is one of the engineering punya teknologi lah, framing yang kita ada. And then so benda-benda ni kita akan pilih, kita akan present to client whether it's timing tu okay ke tak, cost tu okay ke tak. So this is example where actually we did for the soil investigation. Before we design for the foundation, we need to get the input from the soil investigation. So SI ni di mana kita panggil kajian tanah. So macam mana kita nak tahu tanah tu jenis tanah apa, kita kena buat boreholes ataupun kita panggil SI lah, biasa site investigation kan. So sebelum kita pilih lah kawasan untuk kita buat pun, kita akan kena tahu dulu kawasan ni kawasan tanah apa. So macam KL kan last time ada sinkhole. Kenapa dia sinkhole kan? So kat sana limestone ke. So engineer dah kena tahu, oh okay berapa
berapa bohol ni kena buat. So waktu lepas kita dapat data result tu, diorang bawa test dekat lab, sampel tu dia test kat lab. Okay, engineer kena tahu cukup tak data ni. Kalau tak cukup, okay, kena buat balik SI. So this process adalah proses yang tadi saya dah explain. Okay, next is the same project. Lepas kita dah tahu foundation, kita dah tahu kita macam mana nak buat framing untuk structural. Okay, it comes to the construction phase. Tiba-tiba klien kata, oh sini kan ada 2 blok, saya tak nak buat 2 blok concurrent, saya nak buat office block tu je dulu, yang 20 tingkat tu dulu. So macam mana ni kita nak susun kan? So kita kena tanyalah klien, okay, yang ni nak siapkan dalam masa berapa tahun? Okay, so kita dah plan macam mana kita nak buat earthwork dekat sini. So kawasan ni kita akan buat access dari sini. Okay, kita akan buat priority zones. And then kita akan work out with architects. Kita kata dengan architect apa submission yang kita kena buat. Kita bagi dekat architect input tu. Okay, kita kena submit building plan, kita kena ada submission pre-com. Lepas tu during construction ni kita kena beritahu, kita kena bagi input. We have to give the input to architect pula. Kita kata dengan dia, okay, biasa demolition ni kena buat berapa bulan. Betul, kita kena buat berapa bulan. Kita bagi sekian-sekian ni semua. Kita bagi ke architect. So architect akan come up with this construction phase. Lepas tu dia akan present to the client and then client say okay or no okay. Ataupun client kata no, you have to start earlier. So dia have to go back and then dia akan suruh semua balik. Jadi kita kena explain dekat client juga. Okay, kalau kita nak buat options ni, kita kena provide entrance from a neighbouring lot. Macam tadi saya tunjuk tu kan. Okay, kita mungkin sebab sini tak mudah lah nak masuk. Kita kena masuk dari sebelah ni. So, adakah klien cukup duit? Ada duit untuk nak sewa juga lot sebelah ni? Adakah dia willing to spend that much money? So, kita tahu. So, klien kata kena start, kita kena complete project ni supaya sebelum 2027 contohlah kan. So, kita kena katalah, oh kita kena dapat kebenaran merancang before February 2025. And then kita kena start tender drawing ni before bila. So, this is one of the method where we work backwards to solve the problems. And then kalau kita looking from the process, tadi kan logical thinking process tu, kita akan tengok okay, input tadi I have mentioned, we have the survey plan, we have the architectural drawings, we have the SI, and then we do the framing and then we run into the software. And then kita akan dapat pula result sama ada framing tu, sizing tu okay ke tak, member size tu okay ke tak, timeline tu okay ke tak. So we will present to the client, is it okay? Kalau klien kata no, then we go back to the first process. Okay, next, the same project as well. We found out that we have existing pipe inside the lot. So this is the lot just now kalau korang ingat. Jadi kita kena divert the pipe. Jadi we have a lot of methods. Kita punya main objective adalah kita asalkan kita kena divert the pipe outside of the lot sebab kita nak bina bangunan dekat sini. Tapi kita tak boleh terus demolish sebab there are existing sewage discharge yang dah lalu dalam ni. Jadi kita kena fikir cara macam mana kita nak divert. Jadi kita kenalah tahu kapasiti atas ni dalam ni berapa, kita kena check. And then in order to divert this pipe, berapa manhole yang kita kena introduce. Jadi kita explain dekat klien, new pipe kita kena buat berapa panjang, kita kena buat size apa new manhole yang kita kena buat. Lepas tu method of construction, kita kena tahu akan melalui jalan apa yang akan impacted. Okay, this is the first options. Then kita bagi juga the second options to client, kita divert to other area. And then we have also the third options, di mana kita pun divert through different stretch of roles. So kita bagi klien supaya dia decide lah yang mana is the best. Tapi kebiasaannya macam yang saya highlight early of the presentations,
the most importantly is the time, cost and also quality lah. Kenapa quality effect? Sebab it's impact to the road that people usually use. Kita kan selalu jam, rupanya sebab apa? Depan tu tengah bina jalan. Mesti korang akan fikir, kenapa lah dia nak buat sekarang juga kan? Jangan salahkan developer ataupun orang yang tengah buat kerja tu sebab they might have already considered that is the best options, sebab mungkin ada options, ada constraint yang lain. Mungkin dia dah go through the SWOT analysis and whatnot lah. So next, we touch on to the third problem where the client have to obtain a high IBS score, Industrial Building System score, sebab they go for sustainability project. Jadinya dia kena dapat skor yang tinggi. Waktu tu kena dapat lebih daripada skor 70 pun. So kita ada 3 options. First options adalah kita buat konvensional. Biasa kalau kita buat shop block kan biasa mungkin pakai timber formwork, lepas tu kita pakai brick wall. Tapi markah yang kita dapat 60 points je. Client might not be happy. Tapi total cost is quite okay for them. So kita kenalah work out until kita dapat a better options. So they came up with the second option and also third options, di mana kita pakai timber formwork tapi kita pakai RC party wall. RC party wall ni maksudnya RC wall lah, kita terus cast concrete instead of workers have to go and lay the brick one by one. So di sini mungkin RC adakah lagi cepat? Is it a better quality? Yes, maybe. So option 3 di mana kita pakai reusable system formwork. Is it more expensive? So benda ni mahal ke tak mahal? Benda ni boleh is negotiable. Sebab mungkin within kalau demand kita banyak, mungkin supplier itu boleh bagi murah, mungkin akan lagi murah. So sebagai engineer, we give these options and then we give the inputs to the QS. We come up with the framing, we come up with the drawings, we give to the QS to do the quantity punya take off, and then dia kira dia punya cost, and then we put into this table and then we present to the client. So ada same process di mana input dia adalah kita punya structural system, the wall system and also other system, and the process is to compare the cost and also IBS points. And then the output kita recommend to client lah, dia okay ke tak. And then dia pilih lah option 1, 2, 3. Kalau 3 option ni pun dia masih tak okay, then we go back to the first process. So we have this kita ada these functions lah. I think saya dah explain banyak. It's almost time juga for our Q&A lah saya rasa. And maybe thank you for all untuk mendengar sharing saya. Mungkin saya explain banyak sangat. Tapi saya harap memang at least ada 1 or 2 points yang setiap student ada simpan dalam otak tu. Jadi I think Cik Azimah mungkin we can go for Q&A sekarang. Hadirin hadirat sekalian, Alhamdulillah, Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Insinyur Nur Amalina atas perkongsian ilmu yang penuh bermanfaat yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan membuka ruang untuk sesi soal jawab. Para peserta yang mempunyai sebarang soalan boleh menulis soalan di ruangan chat atau mengemukakan soalan secara langsung. Terdapat soalan dari Nur Imelda. Insinyur ada sebut pasal 5 whys. Dalam kerja sebenar, adakah engineer memang kena tanya kenapa banyak kali sebelum jumpa punca masalah? Okay, to be honest kan soalan ni actually perlu diterapkan
bukanlah nak kata to make ourselves stress ke apa, tapi the whys that we are trying to put inside our mind supaya kita nak solve, untuk kita kupas masalah tu untuk kita solve. Sebab kita tak nak masalah tu berlarutan. Sebab kadang-kadang mungkin ada masalah yang berlaku yang kita tak tahu. Macam tadi saya bagi example kan, kenapa construction team, kenapa operation team selalu salah construct the size? Is it because of drawing yang saya bagi tu ataupun yang diorang terima tu bukan yang the latest one? Ya, rupa-rupanya sebab orang yang terakhir yang construct tu tak dapat yang drawing betul. Jadi kita sebagai the person who produce the drawing, kita kena fikirkan cara yang lagi senang lah untuk orang tu dapat drawing yang kita bagi. Sebab kadang-kadang we meet a lot of design changes. Bila too many design changes, information yang kita bagi tu mungkin tak sampai ke orang. Jadi kita pun sebenarnya tak tahu, kita tak perasan pun rupanya ni this is a problem. Tapi bukanlah setiap kali kita nak mempertikaikan, tapi kita cuba untuk bukannya sebab nak buat diri kita stres lah, tapi untuk menjawab soalan dia, ya, kenapa? Sebab kadang-kadang apa yang kita buat tu tak perfect lah, especially untuk young engineers. Banyak benda yang dia tak tahu. Tapi before you go and ask to your senior why, make sure you do your own studies, search into internet ke, mungkin ada past papers yang dah ada explain this can be solved like this, sekian. There's a lot of resources in the internet lah. Okay, and then the second question. Tak pernah saya terbaca soalan. Maaf mengganggu. Saya nak tanya, kalau ada banyak masalah berlaku serentak dalam projek, macam mana IR tentukan mana satu perlu diberi keutamaan? Okay, I have habits where I list down all my to-do list. Saya ada to-do list. Every day saya akan tulis apa yang saya nak kena buat, apa yang saya nak kena buat. Saya list out. Okay, tapi saya tak letak priority list, sebab for me whatever that I list out is the thing that I need to do. Sebab there are people that they list out so many things that they cannot do, and then even though they orang tak priority list pun dia akan rasa stress. So how to make yourself efficient is you list out what you want to do, and then make sure you know when is the due dates. Once you know the due dates, so you know when it need to be solved. And another thing, whether that problem it affects other people traits. Kalau yes, then you have to prioritize the things lah. And another one thing, how to make sure that it's efficient, you have to know within that problem, is there any related things? So mungkin that is the source of a lot of problems. If yes, mungkin you solve this one, from one problems you can solve another 10 problems. That's how I do lah. Sorry tadi kita jawab soalan tapi tak tanya pun student okay ke tak jawapan yang diberi tu. Emuda dengan Afiq, jawapan saya menjawab tak soalan kamu? Okay lah, semoga dia jawab lah ya. Okay, next question daripada Muhammad Afiq. Dalam programming, kita selalu pecahkan masalah pada input, proses dan output. Dalam kerja engineer pun ada cara fikir macam tu tak? Yes. Looking from my examples tadi kan yang saya dah bagi tu, 3 problems tu. To be honest, untuk normal engineers yang dah ada experience, dia takkan terus kata, tiap hari kena buat table input output proses. No. Sebab dalam otak dia dah diterapkan, sebab dia dah biasa. Once dia tahu, benda ni ada masalah lah, dia dah terus tahu mana nak cari the source. Dia dah tahu siapa yang dia kena cari untuk dapatkan information. So, kalau kita nak design dekat kawasan jalan di BKL, apakah
information yang kita kena dapatkan dulu. Daripada siapakah kita kena dapatkan information tu. Kalau kita tak tahu kita nak cari siapa, kalau kita tak ada boss yang boleh guide kita, kita tak ada senior yang boleh guide kita, siapa yang kita nak cari. Jadi that are the input. Tapi kita tak adalah highlight kata kat orang, oh I need this input. Tapi you know that you need to know, you have this process. Jadi this kind of mindset takkan jadi dalam masa sehari. Benda ni perlu diterapkan tiap-tiap hari. Awak dah ada proses. Dan Alhamdulillah sejujurnya saya katalah Allah banyak bagi saya ilham untuk menyelesaikan masalah. Bila saya nampak there is something wrong, kita terus terfikir, kita tahu dah macam nak buat. Bila kita tengok sebelum bos dah highlight, kita dah cari dulu apa masalah dia. Dan kita tahu kita nak cari siapa untuk menyelesaikan lah. Tapi benda ni we need experience. So when people say we need experienced people to work, it's not because of like you don't have the knowledge. You have the knowledge that you learn from university, from your diploma, from your degree, from your master. Tapi the experience that industry people really want is the problem solving punya experience. When you have the attitude of wanted to know more or wanted to learn more, bosses tu akan happy, akan suka, walaupun dia kata I don't like to hire fresh graduates because I need to train them. It's not because of like diorang tak ada knowledge, tapi because they don't have the right attitude. So when you have the right attitudes, when you know how to do the things correctly, the right way, the boss will be happy. To be honest, kita ada ramai alumni daripada UiTM that is perform very well in the industry. Bosses always ask me, dulu bos saya Chinese kan, dia akan tanya, you ada tak tu kawan dari tu marah UiTM tu, recommend lah I nak fresh engineers. So it's because we from UiTM punya civil engineering faculty, we have been trained to have the problem solving punya mindset during degree. Engineers, bosses kat luar tu suka. Even bila saya sendiri dah jadi engineer di dalam industri, saya ada interns from diploma Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Pahang. They work like they are degree graduates. Bukannya sebab diorang tahu semua benda, no. It's because they are equipped with the attitudes, the right mindset, they know where to find the source, how to solve the problems. Of course, bila diorang kata, saya tak tahulah mana nak dapat sources ni, akak boleh tak beritahu saya nak kena refer buku mana? Okay, then we tell them where to refer. So, benda-benda sini lah yang kenapa lecturer adakan webinar hari ni. Okay, next question daripada Haris Izwan. Dia tanya, sekarang ni pelajar banyak menggunakan AI untuk membantu pembelajaran. Pada pandangan IR, bagaimana pelajar boleh mengimbangi penggunaan AI supaya mereka masih dapat membina kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah sendiri? Okay, to be honest kan, menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah adalah salah satu sumber. It's just like how you want to create the 5 whys, how you want to create the SWOT analysis. You have to imagine that. Cuba awak bayangkan awak masuk kat dalam hutan, ceruk hutan, lepas tu awak tak ada internet tapi awak kena solve the problems. You just imagine that kind of situation tau. Tapi saya bukan kata AI tu tak bagus. Kadang-kadang membantu untuk melajukan proses, tapi ada kalanya kebanyakan masa AI akan membantu awak dalam membuat report. Cuma dari segi untuk design, no, dia tak banyak membantu sangat sebab dia tetap perlukan manusia untuk decide. Awak cuba nanti awak balik awak manipulate jawapan AI tu. Awak rasa awak yakin tak? Dan untuk pengalaman saya sendiri sebab saya sekarang tengah ready untuk ambil second tier paper untuk professional engineer.
saya beritahu diri sendiri, saya memang nak kena banyak hands on punya practice sebab bila saya ambil exam tahun lepas, saya rasa saya tak boleh nak menjawab soalan tu dengan laju. Jadi macam mana awak nak imbangkan penggunaan AI ni? Awak cubalah, awak still boleh tak menjawab soalan tu dengan laju walaupun tanpa AI. Then after that awak akan rasa awak punya confidence tu drop ke tinggi? Macam mana awak nak compete dengan orang lain? Macam mana within that few minutes awak nak dapat jawab soalan tanpa menggunakan AI? So there are a few interviews yang kawan-kawan saya ada explain kat saya juga, ada share their own experience. Bila diorang pergi interview, kebiasaannya company akan bagi test. Within that few minutes dia nak tengok awak boleh tak jawab soalan dengan tepat. So paling penting adalah sama ada awak dapat jawab soalan yang tepat. Adakah AI dapat memberi jawapan kepada awak secara tepat? So cuba tanya balik benda tu. Yeah, I think that is my answer to hari Izwan lah. Okay, daripada Azrul nak tanya, kalau sudah civil engineer pandai sikit coding atau faham logik programming, adakah itu boleh jadi advantage bila mereka masuk industri nanti? Yes, of course. Hari ni untuk sharing session saya tak banyak terlalu mendalami pada software itself. Tapi yes, it helps a lot sebab bila awak dah start pandai guna pandai buat coding, again awak faham the process, thinking process. Dan benda ni software banyak membantu engineer untuk menyelesaikan masalah. Sebab kita satu hari bila kita nak buat analisis, kita tak boleh nak buat dalam keadaan yang laju sebab benda tu adalah massive, projek tu besar. Jadi kita perlukan software untuk buat. Dan kebiasaannya mungkin ada software yang kena run analisis tu berjam-jam. Jadi awak kena fikir software apa yang boleh membuatkan proses ni lagi laju. Adakah coding dapat membantu untuk melajukan proses ni? So awak dapat membuat your own functions, apa yang awak nak. What is the process yang awak nak? Proses untuk nak run the analysis untuk flood mitigation ke, hydraulic ke. So yes, of course saya akan kata benda ni memang advantage lah. So dia sebenarnya dalam kehidupan kita ni, bagi saya lah, bukan setakat coding. Everything that you are doing, you have to do your best, try your best. And insyaAllah lah benda ni memang akan jadi advantage for yourself lah. Awak jangan fokus, I want to do this is because I just want to dapat certain benefit. It will come sooner or later. Percayalah cakap saya. Waktu awal saya kerja, saya tak ada pun macam very demanding of like, oh boss you have to pay me 4K, no. Saya tak. Tapi once boss kata, okay, I give this task to you, I have that positive attitude, I want to do better. So bila you want to do better, boss boleh tengok, oh you like to do this. Boss bagi the resources to do more interesting projects. From there, within that 2 years, I have a lot of experience compared to mungkin kawan-kawan yang dalam company lain ke, project yang saya involved tu is more interesting ke. So yes, jawab soalan Azrul Irfan, of course kalau pandai coding and then logic programming, benda-benda ni memang akan membantu, sangat membantu. Ada lagi soalan? Nak tanya, apakah pengalaman paling cabar atau menarik yang pernah lalui dalam projek pembinaan? Okay, yang paling mencabar sebenarnya semua masalah yang terjadi akan menjadi mencabar.
Tapi cara kita mengawal emosi dengan pemikiran kita tu yang akan mengubah kematangan kita lah. Waktu saya awal-awal kerja dulu, saya akan rasa stres bila bos macam buat mimik muka macam waktu dia check saya punya plan ataupun report. Saya akan stres, saya akan rasa macam saya ada buat salah ke. Dan benda tu time tu rasa mencabar lah sebab kita akan rasa setiap kali lepas kita buat drawing je kita akan rasa stres sebab alamak nak kena bagi bos tengok dulu pula. So kita akan rasa demotivate sangat. Tapi lepas beberapa tahun kita rasa this is not the worst thing that will happen yet. Then after that semua benda yang berlaku tu walaupun cabaran kita akan rasa okay tak apa. This will pass. Jadi kalau nak tanya yang paling mencabar tu mungkin belum yang paling mencabar lagi lah kot. So far sama je. Semua masalah yang datang boleh jadi cabaran tapi it's just myself how I take it. Menarik ya. Kalau menarik saya boleh katakan saya suka buat projek yang menggunakan sistem baru. Projek saya sekarang ni banyak menggunakan precast system. Precast system tu adalah sistem di mana dia cast beam atau kolom dekat tempat lain dan bawa ke site untuk dia pasang macam Lego. So benda ni kena ada precise punya dimension. So bila dia datang dia nak pasang rebar tu masuk just nice je, tak tersangkut. So benda ni sepatutnya agak mencabar tapi disebabkan kita ada buat proper planning, alhamdulillah benda tu dah berjaya lah, kita dah pasang. Tapi sorry sebab saya tak boleh nak share maklumat projek ni sebab ada sikit restriction lah. Okay, pada pandangan IR, apa yang pelajar boleh mula buat dari sekarang supaya mereka lebih bersedia dan menjadi graduan yang lebih kompetitif nanti? Okay, you want to be competitive kan? So you have to know what is happening around you. Awak kena tahu isu-isu semasa. One of the best thing is awak kena tahu Malaysia punya plan. So budget meaning like they put the budget every year dekat apa. Ada certain year tu ada flood mitigation. So awak akan tahu company-company lepas ni akan hire ramai orang untuk buat projek-projek flood mitigation ke, buat projek kereta api ke. Tapi pengetahuan asas dan pengetahuan benda sangat penting. Dan juga berkomunikasi lah. Of course, when you know how to communicate, dan how is your thinking process, apa yang saya share hari ni. That's why when I say just now, I give a lot of tips to you guys so that you pick this up, you train yourself every day. The thinking process tu. Bila awak keluar, awak peka. Okay, kawasan ni ada projek ni. So in future, bila waktu bos interview awak, you have that knowledge. So you can share with them like, oh kebetulan bila cerita, oh I saw this before. So your boss akan nampak, okay, this person is very interesting. Sebab bila boss start to hire a fresh graduate, dia tak macam expect you know everything. Tapi they want to see the way you respond to certain things and your general knowledge, whether you know what is happening around the country. So okay, macam sekarang ni tengah berlaku banjir. How many of you that can explain to me kawasan mana, local authority mana ada buat flood mitigation projects, what kind of flood mitigation system they are using. So benda-benda ni, you just imagine kalau you as a fresh grad tapi you already know this kind of information, tapi you pick up from the news, you pick up from the internet, you pick up
from anything lah, macam during the webinar ataupun nanti kalau lecturer ada bawa pergi melawat site-site nanti. So this kind of knowledge, if you know more than other fresh graduates, it will attract the industry players. Diorang akan lagi, oh okay, this person is very good sebab she knows a lot of things, not necessarily to what you are doing. So tapi with that kind of mindset, bos akan suka lah, especially macam what I explained to you today, the thinking process. Macam mana? Sebab macam saya explain tadi lah, dan saya sendiri pun bukannya apa orang kata genius, tapi sebab saya berusaha untuk nak menyelesaikan masalah tu, saya kata, kenapa saya tak boleh jadi pandai macam orang tu Kenapa saya tak boleh nak perform macam orang tu? Dulu saya start fikir macam ni. Then after that baru saya, sebab different person, different method lah dia nak improve themselves. Tapi those methods yang tadi saya explain tu, you can try to use to adapt. There are more ways. You can search in YouTube, try to listen to TED Talk, how to help yourself to improve lah. So hopefully saya menjawab Huda punya soalan. Kalau ada student yang selalu cakap, aku memang tak boleh coding, susahlah, apa nasihat engineer kepada mereka? First, awak cuba kupas, kenapa awak tak boleh coding? Dekat mana masalah yang awak tak faham? Awak cuba start daripada sana dulu. Terus tak tipu. Tapi go among to peers lah. I mean within your friends. Sebab kadang-kadang benda yang awak tak faham tu kadang-kadang mungkin lecturer pun tak boleh nak membantu. Sebab kadang-kadang benda tu pada diri sendirilah. Bila awak kata awak tak boleh code, apa masalah? Di mana yang awak rasa awak tak boleh code? Cuba awak start dulu. Okay. Cara yang paling mudah adalah awak pergi balik dekat awak punya lecture notes, kan ada example. Awak go from the example. Awak cuba tengok, kalau awak tutup balik example tu, awak boleh tak buat balik? Kalau from the first example, awak boleh go, okay, settle. Then you go to the second example. Okay, dah settle yang boleh. Then you go to the third example. Example dah siap, then you try to do topical question ke, first assignments ke. Then after that, awak akan dapat troubleshoot. Apa masalah awak sebenarnya? Kenapa awak tak boleh ikut? Sebenarnya memang tak boleh tu is a very general. Apa yang tak boleh? So the same goes to the question when boss ask me, kenapa tak boleh? Takkanlah saya kata memang tak boleh. Then boss akan marah lah. So benda ni kita kena jawab lah, kenapa tak boleh? Dekat mana yang problem dia? Jadi awak try discuss with your friends ataupun you go back to your notes. Kenapa awak tak faham? Adakah sebab waktu awak dengar lecture tu otak awak terlalu penuh? Ataupun awak kena time lecture tu awak kena lebih dengar je dulu, masukkan. Ataupun awak kena buat pembelajaran macam sebelum masuk kelas tengok dulu. Masukkan soalan dulu, kenapa macam ni? Tantah waktu lecture bagi waktu lecture ajar, jawapan tu dah ada terkeluar. So awak dah boleh tick lah soalan yang dalam kepala otak, kenapa macam ni? So waktu dalam kelas tu lecturer akan explain macam-macam benda. Ataupun kalau awak dah pre-prep before awak go to class, lepas habis lecturer dah ajar, awak dah ada soalan yang mungkin lecturer tak jawab lagi. So awak dah boleh tanya lah, madam kenapa ni macam ni saya rasa macam tadi saya dah dengar rasanya macam madam tak mention pun pasal ni, so saya nak tahu. Then after that barulah, tapi most importantly know yourself first, the way you think, how you think, your own thinking process. Itulah. Jawab tak soalan Anis? Any more questions? Ya, Assalamualaikum. Maaf tanya, berkenaan cara menggabungkan professionalism dan keramahan bagi membina hubungan working culture yang baik walaupun dalam persekitaran kejuaraan kompetitif dan mencabar. Sedikit perkongsian bagi freshie yang baru memasuki alam kerjaan. Professionalism dan keramahan. Jangan overthink. You only
talk or deliver regarding to the job. Jangan risau kalau orang kata, awak ni garang sangat lah, awak ni rude sangat lah. Jangan think about that. Because we are engineers. Kadang-kadang kita kerja macam robot. Bila kita cakap pun, straightforwardnya. Start with the way you write a letter. Dan benda tu adalah formal. So, cara kita tulis surat adalah formal. Adakah kita nak menggunakan nada yang formal dengan officer yang kita berjumpa? Adakah kita nak menggunakan nada yang sama untuk bercakap dengan bos yang kita jumpa? Adakah kita nak guna nada yang sama dengan bekerja dengan drafter kita? So, ada different levels. Tapi, yang formal kita kena cakap formal. Tapi dengan less formal tu, macam mana kita nak, kita nak minta tolong dia buat kerja tapi kita nak cakap baik-baik. Tapi at the same time, kita tak nak go over pembatasan. You just have to control the way you talk. Jadi benda-benda macam ni cuma saya tak faham sangat. Yang baru masuk dalam pekerjaan ni maksudnya mencabar tu macam mana cabar? Means like you are over peramah ke kurang peramah? Kalau awak kurang peramah jangan risau. Just make sure awak ada adab. Bila bercakap dengan orang macam ni, Assalamualaikum, good morning, saya adalah sekian dari mana sekian. So make sure you always have these openings. Jangan bila orang nak minta orang buat sesuatu benda, tiba-tiba lompat terus. Boleh tak bagi ni? No. That person don't even know you. Who are you? Sebab kata lecturer saya dulu before you want to talk to me, put your own face onto the WhatsApp photo, bagi salam, greets, good morning, good afternoon, what is your name and where are you from? Especially nama WhatsApp tu, nama pelik-pelik tu bila appear orang tak tahu pun awak tu siapa. So I'm going to expect that people will respond to you. So ada dua lah. First is your formality ataupun how you want to work with your subordinates. So kalau yang macam kat office akak-akak tu, just respect them as like senior lah. So just hopefully that one answering your questions. And then next question is, Assalamualaikum, saya nak tanya bila intern sebagai engineer ni kan perkara apa atau kesalahan apa yang perlu kita avoid sejak intern lagi? Maksudnya apa yang actually kan awak jangan takut awak buat salah lah sebenarnya, sejujurnya saya kata awak. Tapi during intern, apa benda yang awak tak tahu tu jangan risau. Sebab during intern tu lah, semua benda lah awak tak tahu, semua benda lah awak boleh mengaku yang you are not too sure, I will check. Kalau jangan terus beritahu sini, no, I don't know, I don't want to know, I don't bother to know. No, you don't give that kind of answer. Tapi you put the effort, okay, I will try to check, I'm not too sure about this. Tapi kesalahan besar yang intern kena avoid is, jangan datang lewat pergi kerja, do not play your phone during your working hour. I mean, waktu awak nak kerja tu kerja. So I've met dalam ramai-ramai tu adalah saya pernah jumpa satu tu quite sadly that she is also from UiTM. Memang the attitude does not even reflecting the UiTM punya product. Tu je yang saya nak highlight lah. So tapi during intern, during fresh grad, do not afraid of making mistakes sebab tanpa mistake you don't grow up. So that's very important lah. Cuma disiplin tu, please, disiplin, adab, benda-benda basic that you have learned since you are small, you are kids. Benda tu yang akan represent nama yang awak bawa tu. You are bringing your team names. Yeah, I think that's answering your questions. And then, Assalamualaikum. Tumpang tanya nanti waktu intern, tempat yang macam mana IR boleh recommend untuk perkenalan into bidang civil engineering, a big company or maybe a smaller company? Untuk, okay, soalan awak kalau saya faham correctly, first awak nak tahu macam nak, awak nak tahu company apa bidang civil engineering. So usually, fakulti akan bagi list of companies. So dari sana awak akan tahu company-company apa yang akan offer the intern punya tempat. Secondly, awak nak tanyakan small company ke big company ke. To be honest, I would say maybe a small company you will have
to involve with more things to do. Tapi if you can accept, yes, you will grow a lot. You will learn to do a lot of things. Tapi bigger company, I don't deny that there's a lot of things to do as well. So in conclusion, regardless of big company, small company, it depends on yourself whether you have the attitudes, the right attitudes to do the work, to know more. Kenapa during intern awak masuk company besar pun orang rasa awak tak boleh belajar banyak benda? Kenapa? It's not the right mindset tau nak masuk big company or small company. Even you are in a big company, awak ada satu project, you are doing only small scope, tak salah pun awak nak tahu pasal orang lain punya scope. You don't have to do that. You don't have to expect to do that, tapi you know about it. Awak baca report, you try to understand. Tapi of course my personal experience, I go to a mid, not too small company, is a medium company lah. So where you don't really like do everything, but at the same time you involve to many things lah. This is very subjective again. Don't rely on whether it's big company or small company. Tapi kalau nak tanya, compared to developer, consulting firm, local authority ataupun client, contractor, yes, saya prefer you go to the consulting firm first, then maybe the contractor and then to developer. This is not a fixed preference, tapi tengok pada rezeki awak, kita tak terlalu memilih. Awak duduk mana-mana pun awak boleh belajar macam-macam. The right attitude will attract a lot of opportunities. Tu je saya memang nak highlightkan. I think that's answering your questions, kot. Maybe another 5 minutes kan? Should I return this platform to Cik Azimah? Or any more questions? Ada yang nak tanya soalan lagi ke? Ada. Terima kasih diucapkan kepada para peserta atas soalan dan penglibatan yang diberikan. Sebelum kita meneruskan ke sesi penutup, dimohon semua peserta iaitu staf dan pelajar untuk meluangkan sedikit masa bagi mengisi borang maklum balas melalui pautan di ruangan chat atau imbas kod QR yang disediakan di layar. Maklum balas anda amat penting bagi membantu penambahbaikan program pada masa akan datang.
Baiklah, mohon para pelajar bersedia untuk mengimbas kod QR bagi tujuan e-berry. Semua pelajar boleh scan ya? Baik semua, sesi e-merit telah berakhir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita telah sampai di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Sebelum kita bersurai, saya ingin meminta IR untuk mengesyarkan satu kata-kata nasihat yang boleh disemat kepada pelajar. Dipersilakan. Okay, Hazimah, thank you. Do your best in everything that you are doing. It's very important. Tak kisah buat apa-apa pun. Nak dengar ceramah ni ke, nak beli makanan pun, be your best, be the best, ikhlas dengan apa yang buat. That's all. Terima kasih di atas kata-kata nasihat dan semangat Puan Nur Amalina. Seterusnya, sebelum kita bersurai, diminta semua peserta untuk memberikan kerjasama bagi sesi bergambar sebagai kenangan program. Mohon semua peserta membuka kamera sekiranya berkelaparan. Dan mohon bantuan Puan Azian Yusra untuk mengambil tangkap layar.
Okay. Okay, last one. Thank you. Thank you, Madam. Baik, terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, saya bagi pihak urusutia webinar mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan webinar pada petang ini. Terima kasih juga atas ruang dan peluang untuk kita bersama-sama menimba ilmu serta memahami pendekatan sebenar seorang jurutera dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah di peringkat industri melalui perkongsian penceramah jemputan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diperolehi dapat memberikan manfaat kepada para peserta khususnya dalam memahami kepentingan kemahiran penyelesaian masalah dan pengaturcaraan dalam dunia kejuruteraan sebenar. Semoga bertemu lagi di ruang dan masa yang lain bila, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Puan Nur Amalina. Terima kasih Dr. Azim Isra. Terima kasih Madam Azrina Sohimi. Bye semua. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, everyone. Dr. Azian. Kita dah boleh keluar belum? Ya, boleh. Saya keluar. Okay, nak start recording. Start recording kan dulu kan? Okay.